Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Mirsa bizden bugünkü temamız adal rızkı boyunca bolmakçı. Adal rızkı boyunca. Adal rızkı, adal rızkının artıkçılıkları degen jönünde bu tema bolat. Yeme bu rızkı degen jönde söyleşeler. Rızkı degen özü ne dese bizde mına Orta Asya'da tüzeli rızkı degende tamak deybiz de biz. Bayağı jerde çise bayağı adamların janaq ekonomikалық avalı da eski alınat eкен de bayağı jerde. Bayağı biz ekonomikалық avalı içinde alsızырақ болғандығы үшін тамақ аш проблема да рызқы десе тамақ дейді да көпшілік тура тамақтағы рызқы бірақ андан сыртқары толтыра нәрсе рызқы дегенде эмне бұл біздің өміріміз рызқы деген бұл біздің денсаулығымыз рызқы деген бұл біздің үй бүлөбүз рызқы деген бұл біздің бала чақабыз рызқы деген ошо біздің аялыбыз хадисте келет қой бұл дүниедегі ең жақсы байлық бұл жақсы аял дейді Ayağın жақсы olsa, бұл дағын çoğun Құдайдан тартып уланған рызқы болып есептеледі екен да туғандар. Ошондуктан биз не рызқы деген жөнүндө биз кишине айтып кетели. Рызқы боюнча Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Аузу биллахи минеш-шайтанир-раджим. Я айюхан-нас, кулу мимма фил-арди халалан таййиба, ва ла таттаби'у хутуатиш-шайтан, иннаху лакум адуввун мубин." Садакаллахул азим. Елдер дейді, адамдар, силер дейді, осы жердегі ырысқылардың жақшы адалынан жегілі. Аллах Таала бізге бұйрық беріп атады. Демек, адал тамақ жешіміз керек. Уәлә таттаби'у хутуатиш-шайтан. Шайтанның қадамдарын ерчуе келе дейді. Шайтанды сілер ерчуе келе. Анткені ал, ачық, айқын сілерге дұшман дейді. Шайтанның тактикалары көп екен да. Мысалы, базарда сода қылғанда айрықша көрген жоқ қой. Алда қойсаң біле береді қой деген нарқандай мысалы қадымдарменен келіші мүмкін да. Мен да ошо бір танышым бар, ошо танышым сода қылады эле, билем 2000 жылдары. Мен билем да ошо таразадан алдаған бір байқап қалдым да. Дос, сен таразадан алдайды окшойсуң. Ошо туура эмес, бул арам болуп калат десем, дос дейт. 100 грамм урдайм дейт го. Карасаң, мага өзү күлкү болуп атат ошондой. Бирок ошол кийин кайра эле ошо элди алдыгандан кийин арам рызкы да туурабы? Бир жагынан жөнүнө чыгып кетет алчы. Туурабы? Кудай Таалам башка жагынан сени мисалы бир кырсыкка учуратып коюшу мүмкүн. Же бир оору берип коюшу мүмкүн. Даже ошо сенин элдерден алдап алып алган акчаң жетпей калышы дагы мүмкүн да. Баягы жерде Кудай сактасын ошол нерседен. Эмне? Биз шайтанга азгырылбашыбыз керек, шайтанды ээрчибешибиз керек экен. Адал рызкыдан силер азыктангыла деп Аллах Таала буйруп жатат. Эми адал дегенде мисалы кейлер нан адал го дейт да, мисалы туура нан адал. Бир ошо нанды бирөөдөн тартып алсаң ал деле арам болуп калат. Бирөөнү алдап алсаң ал деле арам болуп калат. Мисалы ошо бирөөнү сен алдап саткандан көрө, жок дегенде кичине бир 10-15 сом садака таштап кетсең жакшы болот эле деп жөн суранып койгон бул эркектик болмок да, менимче баягы жерде. Туп-туура тараза мына жакшы эле сатам, бирок кичине жардам берип кетчи, кичине көңүлүңдөн чыкканына, жүрөгүңдөн бир 5 сом чыгар, чөнтөгүңдөн 5 сом чыгар, бир 10 сом жардам таштап кет деп суранганың бир жакшыраак болмок да. Тескерисинче баягы жердечи. Содам начар болуп атат бүгүн деп. Эми Кудай өзү сактасын. Эми ошого эмне адал рызкы өзүбүздүн ден соолугубузга, мисалы биздин үй бүлөбүзгө, бала чакабыздын келечегине дагы өтө таасири чоң экен да. Бул эмне адал рызкы болуш керек экен. Андан кийин Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде дагы айтат: "Факулу мимма разакакумуллаху халалан таййиба вашкуру ни'маталлахи ин кунтум ияху та'будун." Улам Бакара сүресинде айтат: "Силер дейт Аллах Тааланын силерге берген рызкыларынан халал, жакшы, тазаларынан жегиле. Аллах Таалага шүгүр келтиргиле, эгер чындап Аллах Таалага ибадат кылчу болсоңар" дейт да. Карасаңар, Аллага сыйынам десеңер, силер дейт не адал рызкы жегиле. Аллах Таала берип атат ошо рызкылардын адалын тандап жегиле, анан шүгүр келтиргиле дейт. Мисалы хадисте дагы келет го, бирөө бир тиштеп нанды жеп туруп, "Алхамдулиллах" десе, күнөөлөр кечирилет дейт. Бир там сууну ичип туруп, "Алхамдулиллах" десең, күнөөлөрүң кечирилет дейт. Карасаң, бир эле жөнөкөй нерсе менен Кудай Таалам биздин күнөөдү кечирип атат. Демек, бул дагы ибадат экен да туугандар. Бул жерде шүгүр келтирүү, адал рызкы дегендердин баарысы. Андан кийин
Keyingi ayetde aytadi. Kulü min tayyibati ma razaqnakum ve la tatgavu fih. فَيَجْعَلْ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبٌ فَقَدْ هَوَى. Sadakallah. Bu Taha suresinde keleteken biz sizlerge bergen taza ırıskılardan gana jegile. Eger uşul nersede sizler çekten çıkpagıla deydi. Eger de antpesiңер çekten çıga turan bolsaňar, sizlerge menin karım jetet. Kimge menin karım jetse, albatta al tozakka düşet deydi. Karasaňar, demek adal ele rızkı bolgany jakşy da. Misal keyde şaşıp ketip oşol adal rızkını biz haram kılıp alabız da. Misal bir jalgan arlasa bu dil haram bolup kalat eken da. Misal muna maşinemni satam desen, kança desem, misal $5.000. Kelem 4'kö ber dese, yok men özüm 4-8'ge algamyn dep koygan soň, eger mümkün 3'kö algan bolsaň, seniki jalgan arlaşdy da aýak jerdeçi. Oşol satkan akçaň haram bolup kalat. Allah şaňdy üýüň alyp bar, bala-çaga jediresiňmi? Allar dagы haram tamak jedi. Kıyamat günü seni jakalayt eken da Allah'ım, uşul atamdy tozakka sal, uşul bizge haram tamak jedirgen. Adal rızkıdy. Jo men ança aga sata albaymın dep koysaň ele boldu da, misal şaşmaş gerek da. Jo men ançaga ber albaymın dep koysaň boldu. Bir ele söýdüň aýrymlanyp da. Ha? Jo men Allah akçaga ber albaymın dep koysaň könekör bolboýsun da. Jalgan süýlep atat go baýak jerde. Jok men özüm 3'kö algam deydi. Kaýakda 3'kö misal. Baýak jerde 3'kö algan emes da. 3'kö berip tan misal da. Bolsa özü oşan $200-300 köremde öyle alıp satar, baykal öyle oturan. Baýak jerde. Misal 3'kö algan bolsa any misal 4-8'ge algamda aytat. Misal katarda ayta turan bolsa. Emi tugandar, bul jerde damir ayta turan mesele var. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Ve men yettaqillaha yec'al lehu mahraca ve yerzuqhu min haythu la yahtasib." Kimde kim çındap Kuday Taala'dan korka turgan bolsa, Allah Taalaga takwa bola turgan bolsa, Allah Taala any kayсы, kanday kıyınçılık bolbosun, oşol kıyınçılıktan any çıgarıp koyat. Özü kütbögen jaktan ırıskı beret. Kütbögen jaktan Allah Taala aga ırıskı tartuulayt dedi. Muna tugandar. Oşol jerde bir kızık okuya da Mekke'de bolan okuya bir kişi kişinde kıynalıp jaşayt eken, anan oşol keyde kişige aytıptır. Ayal, bugün jeginge tamak uzdagın jok bolat. Kiňe kiyim da jok. Kişinde mınday bir iştesek bolat ele dese, bayak oýlanyp oturup, makulda andan barıp, Kaabaga barıp namaz okup, dua kılıp suranıp, Hudaýym özüň maga adal rızkı ber dep, Hudaýdan suranyp, anan kayra şol qaytyp barasa, Kaabanyň tegereginde bir kişinde başlyk jatat eken, oşol jerde karasa 1000 dinar bar eken da bayak jerdeçi. Oşonu katergen boydan çırkap ayalına gelipdir da. Muna 1000 dinar tap aldım dese, bu haram bolup kalat bizge. Bolboyt bu. Bu haram biröөнүн akısı bu. Kay alıp bar dep. Bayağı jakşı ayal rızkı degen oşol da karasaň, koy alıp bar depdir. Kayra alıp barıp barsa Mekke'ge barsa Kaabanyň janında kimiňer bir başlyk tap aldyňar, men 1000 dinar jogotdum dep bir kişi kıykyryp atypdyr da bayak jerdeçi. Ana oşol, mına men tap aldım da alıp barıp berdi deyip. Alpar bergende karap durup, külüp durup bayagın bolmy. Aler dep turup dagın bir başlykty berdi deydi da bayak jerde. Bu ne kılganyň dese, men Şam mamleketinden keldim. Oşol jerde maga bir bay kişi 10.000 dinar berdi. Sen bardyp şu 1000'in taşlap koýgyn oşol jerge. Kim tap algan bolsa kayra beret barbyr. Eger amanatçıl bekem kişi bolsa kim kayra berse, kalan 9.000 da koşoga berdi aytdy ele dep kayra 9.000'di koşa bergen eken da. Görbeýsizler. Demek bu jerde emne? Bu çynçylyk bu ibadatın bir türü de ama. Çynçylyk kılsaň Kuday Taalam özü beret eken. Anan meni sen dugu alıp köçeden akça gidip жүрбөңүздөр anan dagı. Ha? Tağılıp kalsa yesine berem dep bayak jerde. Hani izleyle özüňizler aham gek bolsaňızlar Kuday Taalam başka jaktan beret. Ondan keyin Paýgambar hadislerinde keler. Talabul halal vacibun ala kulli muslim. Ha? Demek adal rızkı talap kılı her bir musulmanga vacip deydi. Vacip eken tugandar. Keyinki dagı bir hadiste keler talabul halal faridatun deydi. Adal rızkı talap kılı bu farz deydi. Demek bu jerde ne? Biz özübüz bu jaşoga kelgenden keyin özüňniň janyň bagıştagyn farz da. Doğru. Üýlengenden keyin bala çakany bagış dagyn farz. Görbeýsizler. Biroq ne? Adal emgek menen, adal rızkı menen bagışybız gerek da.
Эми бул жерде дагы бир хадисте келет экен. Бул Абдулла ибн Амрдан айтылган хадис экен. 4 түрдүү нерсе бар дейт да. Эгер ошо 4 түрдүү сенде боло турган болсо, сен бул жашоодо өкүнбөсөң болот дейт экен да. Өткөн иштериңе да өкүнбөсөң дагы жарашат, болот дейт экен да. Бул кайсы нерсе десе, биринчиси хафзул амана дейт. Аманатты сактоо дейт. Аманат дегенде сен өзүң аманатсың. Сенин ден соолугуң аманат, Мисалы, ооруп калып сен доктурга каранбай койсоң, аманатка кыянат болот да. Кудайдын астында жооп бересиң. Же болбосо сен тамеки тартып, арак ичип, насыбай атып бир ооруга чалдыктыңбы, ошол оору себептүү өлүп калдыңбы, сен аманатка кыянат кылган болосуң. Ар жерде анткени Кудай Таалам аманат кылып бер да бул денени, Демек ошону биз каранышыбыз керек. Кээ бир алымдар бар бизде. Сен дейт ошол 40 жашка чейин дейт, жок дегенде жылына бир жолу ден соолугуңду каратып, медосмотрдан өтүп тур дейт баягы жерде. Карасаң, кээ бир алымдардын сөзү бар экен да ушундай. Ал эми 50 жаштан өткөндөн кийин 6 айда бир өтүп тур дейт экен да. Баягы жерде карасаң, сен бул аманат да. Сен бул аманатты сен сактай турган болсоң дейт, биринчиси. Экинчиси сидқул хадис. Сен дейт чынчыл болсоң дейт, чын сүйлөсөң дейт. Чын сүйлөй турган болсоң. Демек, чынчылдык менен сен кайсы жерде болсо өзүңдүн ишиңди алып кетесиң да, туурабы? Жалган сүйлөдүң дегичең сен уже башаламандык, элге жаман көрүнүү, жек көрүнүү башталат. Мисалы, жалган сүйлөсөң, сен балаңа жакпайсың да. Туурабы? Ата өзүң мындай дедиң эле, сен ана мындай кылган жоксуң го деп, өзүңдүн балаң критикала баштайт да сеничи үйдө. Аялыңа жакпай каласың, атаң айта берет деп туруп, уже сенин сөзүң эле аба болуп калат да, абадагы эле жөн учкан сөз болуп калат. Атаң айта берет, балам, сен мен айтканымды кыла бер деп, сенин авторитетиң кетип калат да баягы жердечи. Демек бул экинчиси болду. Андан кийин үчүнчүсү хуснул халика дейт. Демек мүнөзүң жакшы болуш керек дейт да. Себеби пайгамбар хадисинде келет го, кыямат күнү таразада жакшы мүнөздөн да оор нерсе жок дейт да баягы жерде. Карасаң, мүнөзү жакшы болуш керек. Мүнөзүң жакшы болсо, анда дагы ошол адыркы 4 нерсе келет. Ал эми андан кийинкиси, 4-үнчүсү, сен дейт жеген тамагыңды адалдан табып жесең дейт. Ошол 4 нерсе болсо, сен өткөн ишиңе өкүнбөсөң дагы боло берет дейт да баягы жерде. Карасаң, эми чындап эле ушул 4 нерсе боло турган болсо, жашоодо өкүнө турган эмне бар бизде? Туурабы? Мисалы, сен аманатты сактасаң, сен коркпойсуң, эркин уктайсың. Аманатка кыянат кылып койсоң, уйкуң канбайт го. Бирөөнүн машинесин уурдап алсаң, же бирөөнүн акчасын бербей койсоң, ошол акчасы кандай болор экен сурап келсем эмне кылам, кантип берем, уят болуп каламбы деп, уйкуң жакшына болбойт баягы жердечи. Ошо аманатка бек болсоң, сенин жан дүйнөң жыргайт экен да, Экинчиси, чын сүйлөсөң дагы сен эч кимге карызың жок, жалган сүйлөгөн эмессиң, алдаган эмессиң, жан дүйнөң рахатта жашайт да. Үчүнчүсү эмне дедик? Мүнөзүң жакшы боло турганса, бирөө катуу айтпасаң, катуу сүйлөбөсөң, бирөө сени катуу урушуп койсо, кечирип кой, макул, менден кетиптир деп койсоң, эч нерсе болбойт экен да. Сен өзүң туурасың, башка бирөө туура эмес. Анын туура эмес экендигин билип туруп талашпай коюш бул эң жакшы мүнөз да, негизичи. Эң жакшы мүнөз. Баягы жерде бизде Kur'an'da aytат да, "Фаиза хатабахумул жахилуна қалу салама" дейт. Эгер жахилдер талашып тартышат турган болсо, жакшы кал, саламатта кал деп эле койгула дейт да бизде шариятыбыздачы. Аман бол, тынчтык болсун деп эле койгула дейт. Сен билесиң, сен абериңди кетирет да алчы. Аны менен талашат турган болсоң. Бай орусча айтмакчы, толк жок тугандар андайлар менен. Ошого жакшы мүнөз деген бул таразыда эң оор деген дагы ошол. Мисалы, пайгамбардан дагы сураган экен да. Аялдар biz narkı dünyaya varganda uşul özüdün kuyözü menен эле болобузбу бейиште деп сураган экен. Ооба десе ошол бирөөсү сураган экен да. Мен 2-3 турмушка чыкканмын. Кайсы күйөөм менен боломун деп сураганда пайгамбар айткан экен, мүнөзү жакшылар 2 дүйнөдө утукка жетет депчи. Ошол 3 күйөөгө тийген болсо, 3 күйөөсүнүн кимисинин мүнөзү жакшы болсо, ошону тандап алганга аялга мүмкүнчүлүк берет экен да, карасаң баягы жерде. Ошондуктан таразада эң оор бул жакшы мүнөз дейт. Эми андан кийин 4-үнчүсү тамагың ашың таза, адал эмгек кыла турган болсоң, сен корко турган эмнең бар? Эч ким коркпойсуң, сен сүрдөбөйсүң, башка кылбайсың. Ушул 4 нерсе болсо, жашоодо өткөн иштерге өкүнбөй жашай алат экенбиз. Андан кийин
Peygamberдің дағы bir hadisinde келеді, Abu Hurayraдан айтылған hadis екен, Abu Hurayra радиаллаху анхудан айтылған hadis екен. Abu Hurayrаны білесіздер, Peygamberдің жанында тақай жүрген, Peygamberдің ең көп hadisте риwayat қылғанда ошол Abu Hurayra болған. Peygamber de айтыптыр, ушундай bir вакыт келет дейт, елдер дейт, ошол не? Ошол тапқан ақшасын, тамағын адалдан таптыбы, арамнан таптыбы, ойланбай қала тұрған bir заман келет дейт да. Имадыр қарасаң, ушундай bir вакыт келди, прибыл тауыш үшін, пайда тауыш үшін сені жөнеле алдап қояды да. Сен алданып қалғаныңды bir айдан кейін білесің да. Баяғы жерде ишин кылып bir пайда тауыш керек да баяғы жерде. Ошондай заман келіп қалды, Құдай Таала мені сақтасын. Андан кейін Abu Bakr radıyallahu anh'unu bilesizler ha. Ошол Peygamber'in hadisini айтып отады. La yadkhulul cennata cesadun ghudiya bil haram. Aramdan azıqtanған дене бұл бейішке кірбейді деген. Мысалы, Abu Bakr radıyallahu anh'u өзі bir қызматшысы бар екен, білесіздер ha, оқияны білсеңіздер керек. Ошо қызматшысы дайыма тамақ тауып келсе, bir нәрсе тауып келсе, мұны қайдан алдың деп сұрап тұрып жейді екен да Abu Bakr. Анан bir күн сұрап келсе, ұншықпайлы жеп алып тұр да баяғычы. Жеп алған екен, Abu Bakr, сен үшін сұраған жоқсың ғой сен. Десе, шындығын мен сұрай қалып тұрмын, бұл қандай ақша әлі, қандай тамақ әлі десе, мен исламға келгенге шейін көз ашықтық қылат әлем дейді, бақшылық қылат әлем дейді. Біреу бір нәрсені сұраса, жөн әле, мындай әле, айтып қойдым әле, ошо сөзім тура келіп қалыптыр. Ошоны естеп қалған екен, ошонын ақысына да ошоны бер деле десе, Abu Bakr радиаллаху анху оозуну, сөймейін оозуна тығып тұрып, ошоны құсып салды дейді баяғы жердечи. Неге андай қылдың десе, мен пайғамбарымыздың ушул хадисин ұқамын дейді да. Қайсы дені арам тамақ менен тамақтанған болса, өскен болса, чоңойған болса, ал бешке кирбейт деген хадисти ұққан елем. Егерде ошол не шықпаса, жаным шыққанға чейин мен ошоны шығарганга аракет кылмакмын деген да, карасаңар. Bizde al nesen ошондой беле, мейл кел деп туруп жеп коёр. Жерде. Ошондой мейл бала берет деп. Карасаңар, bizde бала берет не болуптур деген сөз бар да баягы жерде. Жок. Ошол жагына эмес этият болушубуз керек, ошол жагында карашыбыз керек туган. Эми ырыскынын ачкычтары болот экен бул жашоодо. Ырыскынын ачкычтары болот экен. Ошол ачкычтарын дагы биз билип алганыбыз жакшы экен да. Açkışlarından biz biliyor olganımız жақсы дейді. Rızkının açkışları bu ne? Sadaka дейді. Sadaka çıkarıp duruşumuz gerek eкен da. 1 son bolsa da, 5 son bolsa da sadaka çıkarıp duruşumuz gerek eкен. Sadaka bedeni kaytarat дейді біздің şeriatımızda. Көрбүштөр. Sadakadağı bizim rızkımızın kelişine, көйüşüne, adal boluşuna sebepçi болот экен. Ondan keyin ne? Muhtaçlarga yardım берүү. Kırgızda söz var o. Buğday nanın жоқ bolsa, buğday sözün жоқ belе деп. Sen jardan bere almasan, жоқ degende жылы sözün menen jardan ber deydi. Жол bolsa ne oşonun bir jumuşun bütünü berip koy deydi. Sen al muhtaç bolot hatta. Oşo muhtaçga sen jardan ber. Oşol dagın ırıskının açkıçtары bolot deydi. Biröөгө jardan bere turan bolsak. Эми muhtaçdığın бүтүрүүгө sen çurkaşın gerek. Oşol dagın senin ырыскыңа, сага келе турган ырыскылардын ачкычы болуп бере алат экен да. Анткени бизде хадисте келет, "Мен кана фи хажати ахихи, кана Аллах фи хажати." Кимде-ким bir мусулман bir туганынын муктаждыгында боло турган болсо, мындайча айтканда, ошонун муктаждыгын жое турган болсо, Аллах Таала ошол пенденин муктаждыгын жоет дейт. Карасаң, sen biröөгө жардам берсең, Аллах Таала сага башка жактан башка bir рызкыларды тартып алып койгон да. Анан ошо рызкынын дагы bir ачкычтарынан бул ата-энени урматтоо, ата-энени сыйлоо. Карасаңар, мен ошол bir ажыга барганда bir эмеге таң калдым да. Энесин алып барды bir жигит. Энеси келескеде, келескеге сүйрөп жүрөт. Көтөрүп автобусга отургузат. Кара, автобустан көтөрүп түшүрөт, келеске менен алып жүрөт. Ушунчалык баягы суктандым да. Энесине кызмат кылды да. Дагы арман бар экен да, арман кылып атат. Аялымды ала келбептирмин дейт. Энеме кызмат кылганга дейт. Анткени
Darat alam desek keleske menen barıp Jenski tolecek alıp barıp koyat. Anan birölөрdü jardam berip koy dep işaret kılsa makul alıp berет. Endi al kanday darat alıp attım, ne kılıp attı bilbeymin deyit da. Eger ayalım dala kelgenimde deyit. Ayalım oşon darat aldırıp kızmatın kılmak eken dep. Daha arman kılıp atat. Biroq özüne kızmatını götürüp men közümden jaş akıp ketdi o. Karasam kötörüp yürüt enesinçi. Kötör avtobus otursa kötörüp çıkıp keleske metet. Daha bir jerge ametke olup kalsaktan uşundan jumşak eken Nimatullah. Sorap berçi ошондан берекин алып алайынчы мен. Энем алып барып берейинчи. Энем тиши жок жумшагыраак жесин деп. Карасаң ушунчалык кызмат кылат да. Анан атама атасы өтүп кеткен экен да. Atama bir umra kılıp koyayın de bayağı acığa şen vakt var da umra kılıp koyayın dese yok balam. Avaşkama özüm kılam umrаны deydi. Sen çok atanaca başka bir öge kıl deyip durup küyösü için, çalı için özü kıldı da umrаны. Çalımdan acırağanıma 45 yıl oldu deyip bakış kempir. Karasan, jakşı ayalda karasan, baldarında jakşı tarbiyalaganda karasan kötörüp жүрүп kızmatını kıldı da bayağı acıda açı. Şunçalık suqtandım. Emi aranızlarda mına kimingder ata-enеңиздер бар болса бактылуу экенсиздер. Экөөнүн бирөөсү болсо анда деле бактылуусуздар да, кызматын кылыңыздар. Ата-энеге кызмат кылуу ырыскынын ачкычтары дейт туугандар. Ата-энеге кызмат кылып дуасын алсаңыздар, сөзсүз түрдө Аллах Таала ырыскыны берет экен да. Сөзсүз түрдө ырыскыны берет экен. Анткени ата-эненин балам өскүн, өңгүн, кем болбо деген сөз, ошол 2-3 сөзү өзү бай орусча айтмакта чостойт да баягы жерлечи. Ошонун чын жүрөгүнөн айткан сөз эле, балам, өскүн, өңгүн, кем болбо балам, рахмат балам деген. Ошол сөз эле бизде канчалык деңгээлге көтөрүп берет да. Анткени бизде Аллаха ва ла тушрику биhi шайъ. Аллах Таала ибадатын эч кимди шерик кошпогула, ва бил валидайни ихсана. Ата-энеңизди жакшылык. Demek Allah'ından keyif orada duran bu ata-enenин razıçılığı geldi. Uşa sebepten ata-enenин sıylo ırısının açışları değil mi? Eğer ata-eneniz bizge dua kılan olsa, anlayacak, bereket. Bir örnekten uşa hatası giriyorken, jürgün berkele jürgün. Atası ötüp ketkenken, atası ötüp ketkenken düş gördü, düşüne kelip, o balanca, atan seyrettir sana biz ırısını berip attığını, benim özüm hareket kıl dedi, düşünüp gitti böyle. Ata-enenin berekesi, ata-enenin duası. Benim, oşal, cizden var, eki olası var da. Oşal aytak çok balan deyip, 100 so'm topsa, 500 so'm topsadan ata neymiş deb turib mağa berib deyip, çöteyim sal qo'yib deyip, ertesi kuniga bir so'mdan ata 20 so'm berib turib, 50 so'm berib turib deb turib qayerga mendan turadi. O'zim deb turaversin bolam, qayerga borib turaydi men mendan jo'q ata. Siz deb turaversin. Siz baksiz deydi. Sizin çötönüzge kirse benim akçam tur. Böyle bereket. Oşu sözlerine razıyım balam deyip. Qarasam, bir öyle ata siz de tutup deyip, qancha akça tapsa kelib deyip çötönü saldı. Kichine bolam bor deb qancha akça topganim jidim dedi deydi. Adam bilmeydi, hech qancha akça topib bilmeydi. Oşu şoň balam deyip, oşa etmeydi, suyutetdi. Ata-enesi bağlar, inşallah bu özü içeri. Meyiştin eşiğinden sizler için. Meyiştin eşiğinden kızmatlı kılıp dua alevletler inşallah söz sözünde bu da iddialar verir. Andan ki daha rızkının sebepleri değil. Sebepleri. Ata-enege dua kılıp, anan başka Müslümanlarını jakşı görür. Bu da rızkının özü çeviremesi. Başka Müslümanlar jakşı görür, uşularını dua kılıp, uşularını jakşılık tilip, bu da rızkının açıkçıları. Mesela Allah'ın Müslümanlara özün adam rızkı dua kılırlar. Allah'ın Müslümanlara, orman Müslümanlara özün şifa verir desek, sözsüz türde Kuday Teala bir perişten yökülüp koyduğun, amin, sana hoşunda olsun diyor, dua kılmak. O şunda Allah'ın Müslüman karız var, Müslümanların karına konusunda, kutusunda caga verin, Allah'ın diyor dua kılmak, desin amin, sana hoşunda olsun diyor. Allah Teala bu sevgilerini kendine kutup, böyle kavramda var. Böyle işte. Bu da ne? Rızkının çok kendisine sevgi olur. Yani adal rızkı talak olur, bu ne? İbadet. İbadetin kasarını kendisi. Misal Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, Tebarek Suresi'nde وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ. Al ciğerini sizlerge
moyunsundurup koydu. Sizler anın çar tarafına basıp anasının rızkısından ciğer giderdi. Allah bıraktı. Demek ciğeri biz için yaratan mı? Demek biz yüzleşiriz. Ama ayrıca onlar bizde duşarı bilişiriz gereken Allah Teala Kur'an kırmızı. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ Zariyat suresinde. Allah'ın akçasında, Allah'ın bayrağında değil. Tillemişlerine cana, o şu akçadan, bayraktan koru kalmanlardan akısı var. Demek burası zeketlerde biri, ondan sırf kalır, her o şu muhtaçların akısı var ekinde, biz akçalıktan çıktık. Akçalıkta akısı var ekinde muhtaçların. O şu 5 son, 10 son, 10 son tutan bir yeri var. Allah açık problem. Tillemişlerine, cana o şu koru kalmanlardan akısı var size bayramlarda. Demek 100 son, 500 son. Mesela sen 500 son bir yere koy, senin için ne işle sevmekte? 500 sonda sen Cenab-ı şakalat alacak başının ucunda. Böyle olan 500 son bir çekiminin bir aylık yol küresi. Sonra mı? Bir aylık yol küresi. Yok dedi, yarım aylık yol küresi. O 500 yol küresi yok mu? 500 sonunda. O şanta Kur'an'da ayıklıdır. O şanta eski saklar. Ne dedik? وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ Allah'ın bayraklarında kilemçilerge Cenab-ı ne? O şöyle bayraktan koru kalanların akısı var. Demek biz o şöyle yürekli saklayız burada. O şöyle bir yere tutsak bu da kalan ne? Bilgi 10'dan 705 koyup verir. O şöyle bir yere 100 sonluk bu da kalan 10 yüz sonluk paytar başımızda. Yok degende ne? Milyon sonluk bereke verir başımızda. Senin bir ıhçalatçılıktan. Çoğunlar Allah razı olsun. Ana sizlere daha nefret koyuyor. Onlar bu yerde bir kara kan koyduk. Ortada kara kan koyduk. Bu şol kara kan ne? Bu çıkamenen kallarda koyduk. Sonra onlar olsa cazı başta koyuyorlar. Bu da yemekte ki Cuma'nın başta Cura Yustas, Sıroğu Cuma'daki kalavuşlar, kalasızlar. Bu şol Sıroğu'larla korkturup çoğun biri. Anadan takip yaptırır inşallah. Özünü YouTube kanalından çağırır. Hangi Sıroğu'lar olsa şol değerli kelimelerden o şu kanalda cazıktır ne? O şöyle satmayınlar. İnşallah soracak malı payla. Ustadan payla inşallah. Cuma ustadı bilesizler. Bu şu muftinin cagam oldu. Kaçak işteydi. Fatva bölümünde işteydi. Neydi fatva bölümünde işteyen adamlar? Mesela köp neslerini olmayıcı olmayı çeşitlerinde. Mesela bizim sürecek belgelerine Cuma ustadı olsa Seval özünün kesin spesi hoş olmaz. Bir masaya otururken şeriattan bunda yatırılıyor. İlim olsa da spesi. Rakkalı kasalatlar vatura girer, bunda yatırılıyor. Zaman da yatırılıyor. Sonra anlayışlar biz spesimiz, biz bilmeye başlıyoruz. Çok bunlar Allah razı olsun. Sizler de olan dua koyunlarda istiyor yaptı. Bir yaşta valla nerede olacak da uygun yapıyor. Civarında turlar atladık, orada tur kalıp. Böyle de aşağı balam suyu ve tatlı, balam okunu bir vurma tatlı. Aşağı Muhammed Abdülesselam Kilvata, aşağı dua konuları. Panavi, Subhaneke Allahümme bihamdik, neşhadu en la ilahe illa ente nestağfiruke ve etûbü ileyk. Allah'ım her bölümün niyet ve dilekleri kavuşturun. Allah'ım batılında adam rızkını nasip et. Allah'ım her bölümün niyet ve dilekleri kavuşturun. Allah'ım bir de mutfaklarında da adam rızkını nasip et. Adam rızkının yaşamının var olduğundan nasip olur. Oruç yatkan Müslümanların doğrusunda özünü şifa edin. Allah'ın suyda elbay yatkan Müslümanların varken o şu balakayların geleceğini tem kadar gelecekte o şu sözlü, çeçen, sözlü oluşun kuday kalan özünü nasip olur. O şu oruç yatkan aperesya borutunan Müslümanların özünü şifa edin. Saparlarından saparlı kuday kalan baysallı olur. Bırakın.